والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا جاء الله سبحانه وتعالى ترجع لتعينا إبا صلاة يا الله وبأمين شوي يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم. إننا يفيا سبي sọfọ̀gúta tiẹ̀ tún zulqada ya musulunci ya ɓautun cetu ɓauba cetu shiba da gutun 1445 na mai ni da sọfọ̀gú obìnrin ci ne tún mai ya nasara ya gba cetu ishidoguni na 2024 lozun kagiya ne miliyan emi alhaji ba za ki ko rahimahullahu ta'ala ashu da rayo su ku mu yawancin gafara su kula zo bai su fi gangan da alkhairi iwa ga yi jinasu ya yage ya bayi na ji ya waye ba shi na amma kin da na ba Allah subhanahu wataala na ku lamari da san ya yi ga yi na ida da dare wazin na chana ya ji kauna lo ba Allah subhanahu wataala ga su kula fi kafaru ya yi benin to wale ga bibiye nye yawe baci na malam salihu so ko yi nan na dana munye na wago bari kan jina ebona ba na oga ile ga ode fo ije tuba tana imi ni mo ode ona wa alaje imi o yezo a so ga baci de to ba chocho mo wa alaje on cho yezo a so ga dikin so gu la bi atunza wale ga kwa ko psychology na yeza be yin yi waga wa ajiya wa ga imi na shi wale ne layin gban ka to no to ebe da ne layin gba ma se won so be to ebe no we woru ka jolawa kelu na se shi wale yin na we wa tudu ana a cha ka un to na ebe da na we wa kiyo we wa ga un bu tudu a nnaga mai ga ya baya wa kiyo nasiha sunyo so kwa adewa akuri kace ne fita ka dai bayin na wani wa ga ile tilibe ya ta'addudu zawjat ke da yawo ni guba wuta guni uje ta al'umma shi ya annabi sallallahu alaihi wa sallam buca waga ga wala tarihu lozuman yezu shi gangani da yi mi gani lokaci ne daga yatin da koyi annabi ibrahim alayhi salatu wassalam annabi ibrahim da yi guba waga fe laita shi etin da koyi annabi yakub alayhi salatu wassalam ya shaga annabi yakub wato da yi mi guba umma da wushi guba da kuni waga ke cilelo fiti annabi dawud alayhi salatu wassalam a ci aga anabi dawuda so ibe kiyan won ibe imi jiyan anabi suleiman alayhi salam imi anabi suleiman so do kun danyi ama yana yi pataki we muslimi gun pe o danyan gbe obona ebo ira asara na zando ci eji da zamanin na asara wuce da ate o mu eza ifi boyin nan egwoyen wato ya ji dede akida dede ya nasara ji na ya fi runyen gbawo edego sun ya baji ni ude imi guba guta guni kashi wuja shiga ila ifibo ade miye nasara yoku a cele ga muga ibawo aga leze ede imi ni guba guta guni aga ba olo gangan be imi guba yo imi ni jani kan ga yin ni nga jani ba obo
galuwa zanan ni guba wuta guni na soko ganan ga wajen wa ya fi da mini zane jikin zane wa shuna ma waga da shi ni guba wuta guni wa le soko ba wa le anabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam balo to mo wuta pankoro guyen gbon gangoyi na bagini wa dai mi gani lokacin nina wacce ta kankura guyen gbon na kewa wa dina anabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn al-Qur'an ga fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima fala wa rabbika la yu'minun so ko ga waje zan be suna rayuwe mujalitan rayuwa nabi Muhammadu na zandoro ga wani zai imani na ga imani la da biya hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum saga wa nabi la giye gibana waga fe ga koye na ga rikice fa ga ba bi shi no amma ga ni so ko ga aga ni nabi Muhammadu ga thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa wagatan biawshi danyen gobo nye na nabi Muhammadu ba hukunce tubana wa yusallimu taslima mu'mini wangi mai lakpatu taya fore so ko fora nabi Muhammadu matukai batuta Allah subhanahu wa ta'ala ga ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yasi Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ungo ya mu'mini ba gin doro to mu'minan zagin dondo na Allah subhanahu wa ta'ala ga al'amari bati wale ganyen do cige tatiye tunane bango yando ci dabo na wata tatiye kibo ena soko be tuci gana wale ga ba wen soko yo ba wa nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ba yin ya da kin wa dai ni ganni lokacin ni na amma wagaci zane jagi fibi ne karatu egoko ko zane jagi ajito musulmi ana kamin doro dokan su kwaye don tsuwa da gangan da an kalita ta cai ndoci mina abu a gagan aga ba ginu da yin ganni lokacin ni kila to yin zagin ni oto cha ade ba ganni lokacin ni aya ya gigan e ga kashe ga e zaga gangan shigan wa ku shari'a dina nabi Muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam bai bayin ta cunyi muji bayan doro ba sai wani muji imani gangan bi Qur'ani na ci biya nabi nan waga ga waji ci be zahirin na muji Qur'ani wa tiyawa ibn ka waga tiyawa gwa waga ga waji ci be zahirin na muji hadisi wa tiyawa ibn ka waga tiyawa gwa waga ga waji ci be zahirin na yana wa tiyuna hankali na tiyawa ne ngai ba hankali ba gini daga dai mi gani lokacin ni to ngwayin to yin zagi no tu de bu gani lokacin ni ila ga ganga irin na kyau ga yujo ibi chunle to e kwan kalio ba gini ga shishin ci de yin guni e ba mi lorere ba gini ga shishin ci de yin guni lokacin ni imi ndoro ga me ju guo wuke e ju jujo e ba mi lore e ju jujo e ji shiba 40 iza gini ga shishin wuci je ba gani ko e ba guba ko e ba wuta ko e ba guni nga mai gini za wuce a je gine ba wala wala me gara za wuce a ji gine ba nga kalima gugu ne gini a yaji za guni amma ba gini na je yi guni lokacin yin doro madaji guwa na e guwa na bata ga ya ji ba gini fa hankali mugo kashi hankali gwa mi ga hankali gwa amma hankali a gun da ke zagin ni ga shi cuta ta ba guta guni lokacin ni kan waye gini ma waye jiye ba zai waye jiye ba ji guni an kashi ga ya jiye ba a sato hankali gwa na gana nga mala shaykhul islam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala nga al-aqlu salim hankali zaga tajun mataya hankali zaga tiyan magiya hankali zaga tiyan magiya kazo wajin waye lafiyo waye lamila tu shari'a dina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulugudan galuwa ye pade de ne lo sa jina ulo mo ela ba yindoro biwo
ga dama na sokoji ya ba ginni shigan mu dai mi guba guta guni lokacin nina dama wuce na sokoji ya ba ginin mu ba gi mace ne ba wo ga nage dama na sokola yawe wo ba ginni wace dai mi guni lokacin nina dama wuce sokoma mu mace ne iza ginni iza gi guni o tsona sokogu fegun ya ba ginni na to iza gi o tsofo asokoma mu mace ne zagu baba yi magile mi macile na o zagu baba yi mazuyawo ko la jiga na wagana mi mana so ko mo ba gin ni chile shiga o dai mi guni lokacin nina mi macili uyo nya so ko e chiwole waya ji gangane e fuga ba kashi waja e ga ne yo ida ji guni na so ko macile shiga afi do ya waya ba gin ni lokacin nina mi mana soko ma chile ina soko e cha chile aga imani jibe hukuncin soko e kasha aja asa de na fo gwa ni ila jiji fwa icho mo fwa ila jiji kendo na we teye nyangbala nyeye zaguba guta guni ye fedu ya we ya bagi ni ye laengba we teye ye lega we lazo ya ye lega ga zabu yo ye lega mi machilu yo na wallahi ya ci aga we lutni ya icho bagi ne ya jadalin ce fu ga yebo ko la diga ne wagan nan kendo dena akurin nan wa lutni ya yi zagi nye ye zagi guba guta gune fedu ya bagi ni lokacin dina kendo ne ye le milu yana a ci aga ye milu da be icho bagi ne ya ji gangan we fu ga yebo na ولينا القرآن قال لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أما كسوغا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة سوغا كي غوا غي ياجو ولن تستطيعوا كمثال مشان لجاجا دا جوا في كاتو قرآن غا يبان aja ga to musulmi ne je ji mi guba imi guta imi guni lokacin dina daga Qur'anu a to so kwa ga da gaga a jadalin cunciwa e bana chaba suratul nisayo nga fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla tadilu fawahida so ko ga su daga ya ji ganganiwa ye jinni so ko cike daga karsho min suratul nisayo ba nan wayelo nan nga walan tasatu wa anta dilu bainan nisa adalin cunci ya jawa ki adalin cunci na so ko ga gono mai diga fil hub e baye boyo amma ka waga da yimi guba yimi guta yimi guni boyen na ma ya ga fo ga ba gangan da roshiya adalin ci tulu yugan ngama la so ko fala tamilu kullal maili fatadru'a kal mu'allaka zana waje boyu na ga pada sun ke zana waje boyu de dokun ana lugwa ma fala tamilu kullal maili fatadru'a kal mu'allaka e ba zai ji wele ga waje boyu diana wa lugwa kenan lafo shampa na ma asaba yawo adalin cha to we fo gan yimi ojo gangan be doshi kendo na oshibani dana woji chigbe wa yimi ojo adehun be doshi wo tson na maga ilikali yake likali number 1 so ko cha fe chiwole yin wa ji gangan e fo gan abo kashi wa aja ebo na ndondo mi na abo ajikin a tagan yawe amaga tagan yawe so ko afe chiwole kendo na wa ajikin wa ji hukunci je fo gan abo be doshi na so ko agba o kan demo so ku wo lujun yawe bawo ejibo ko yiga biya wuya na yijide ta na dire ko la ji ganewa izagi de ta na di sarai especially aga ye dunye tudo bo in sen izagi de ta na di kawo malankeli la toa etin ta na di anana bo emi o ga di kin emi ga gie fiwe izagi je gie emi efi baagi zando chadun taiko de yin pe won ajun wa chi e ko da gada gusho wuji ndora fitina yin zagi jimbo we contribute kando chi ba wo bia wia kami ndo chi fitina yi mi oji egbon tita chi wa kun okia
eye won tita ci wa kun okia ilimi wa kun okia kamin do ci waya da bukata wodo jikin wodo consultation yi be za ne jikin za ne shi wozo e konno na ke igba ni na ya je senior colleague yawe kaji wo ya je senior colleague yawo bawo e wona obe tutu ya jikin ya jiani so ide ilimi ndo chishi layin nana na wada anye ipa yo wa to ya balance lo to goye ogan Allahumma wada to be de gogan da goga be de ta cika mi ide na kacha wallahi na ijire ta na dire irin nan nanu sando cigan zawangi de kpara gan yi na a ci gan za yi de kpara ga kiyo a de kpara gan yi amma soku ya wa arziki ya akuri soku ya wa arziki ya gugo soku lugwa mi so ala agbado ji e bona mi so mi oji ga agbado ji o to awo me mi ji mi so aga agbado uluwa mi so aga agbado ji wa wo me mi ji mi so aga agbado ji wa wo me mi shi mi so aga agbado ji wa wo me mi lechi amaka mi so agbado ja fitina re wallahi fitina soku luwa mi so mi oji ala agbado ji soku ya arziki gugu in kalu amariya ne biye isha ba ruwa ga soku la ya yi fiye maso yi doji na to mu so be to zai shi wani soku a fiye maso yi doji wallahi zage ga fiye doye da su yi soko a ci ga fiye doye imani a ci ga fiye doye akuri wato ga ya waji wacce da yi migu ba yi migu ta bandoro ga nuna ga o mai dani wa fiye dani wọ́n mẹ́ bọ́nàbọ́ ni wà fi bọ́nàbọ́ wọ́n mẹ́ gbogbo ni wà fi gbogbo àmọ́ ìdàgé gáàgá àti táṣà ń kẹ́lí káì lẹ́yìn ètùtù lò ní efe náà sọ̀kọ́ àgbẹ̀gà àlìkíyá ni kí ń lò ní ẹgá fífẹ́ náà sọ̀kọ́ àgbẹ̀gà àlìkíyá ni bẹ́ẹ̀ o mi ní ṣáwúrà ní mi àyàwó náà wọ́n àyẹ́jọ́ yìí mi ò ní ṣúgbọ́ gbá ní dáná ezayi da wani jiwo babi yi kami oji a wannan ezashi da wani jiwo babi yi da jin wa imani jin ma akuri jin eji da wani jiwo shuye na ebo da bola hankali won shi wa ya jiwo ci pata dike wa funi amma wallahi hankali tu shetan za wa yin loci da ya daga don shetan za wa yin loci dabo a daga dan mi wannan shibo na e kona e da nan yi kai shetan za wanyi loci na bo a daga dai mi wane biye woro na e ko na mandora e da ne kai baya wongo ya hankali wa yutu ngo hankali wa dikin hankali wa yutu zale jiga da yazo gangan biye mi woyi amanye mi nye awa ci ga fitin ran takani ya lo zo gangan be do jina ga suwan su yema wallahi hukan e bona yi mi woji nye woji ko e ga na ewe zane jiga agere ta chabo a ciga fitina lada efo gabo ko amuri awe wabio ko wori gida we wabio a ciga Allah tishe do jina wode ka za iri uchi zati baya won mi Suleiman ya wo shawara aya su da uchi ugan a relationship mu ci gan ale agaga we gen ya buba kami no we ya gana gadano e wona kami ne wa nyi ya wo ga dige sokwa agoji awo sokwa bo bajire mo sokwa agbagan iya adega dokun ama kaje gina ide garana ye ba sokwa adua ga sokula albarka da dokun no dawo win kere to ga ba sokwa me aga ugu gorwa na kele joyi kelo sokwa to na ga na magana aji ila kuriji sokwa bela da ma la khairu lo chibi amma baya wani a yau shawara ade karatu yi da wani jiji eti edufiyan eba da yi mina otu gawa musu yi wade wa da gangan bi malam muhammadi tafsirin suratul taharim na yi jina mai kpaya ga waje episode ke eshi titina wage waga wadda tanadi baya wa tafsirin wuce wa wala wo tanadi za yi eti etu dobo bekenu egun ugu fi mbona waga da tafsiri uche wage wude wade bayani wo anoda karatu
etie marital counseling bo alwakayatu min at-talaqi ko wuci 22 episode waga gada telegram yiwo wa liwe fiwo wa mafi misarai kama episode ni wa fi o fondoro wu di amfani sarai wuci ga yebo ne jiwona amma ipe oga wa jiwon amfani so kwa mu jiwon amfani so kwa mu ji amfani so kwa mu ji zandoro amfani so ku fa be ga ci bicina wala ga guke baba ne ga dikendo so kwana e ba albarka ni bon so wa billahi tawfiki wa amula fawu wa as'aluhu hifdhan yaqini min al-qiyam ya as'ada bil fawz al-mubin musabiqan ila jannati al-firdaus fi salil zumar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu